Assalamualaikum. Nawna sili therapy meden salmina nokku ka won don meden lando stahi don jam sko dum Allah moy ka bimbiro en aray sendo de yoga e tobbe waawayde ɓeydude bane adama e andugol hoore mum sabu andugol hoore mum no wona sombo neɗɗo on jaɓa hoore mum angal andugol hoore mum no wona sombo neɗɗo on salo jaɓugol hoore makko si neɗɗon noon jaɓugol hoore makko o jaɓay ko moƴƴanamo parce que o jaɓali hoore makko. Merci Mamadou Ba Kollangar Diti, merci Gaddafi Mohamed, Ousmane Diallo. Ici on parle de la spiritualité. Oui, nana mi hala fi spiritualité be shika ko ferde ma ko dina, vous vous trompez. Ça y est ka Qur'ana ya trop de spiritualité parce que no wodi piji buidi gomdinda ya sutaki. C'est ça la spiritualité wana Qur'ana o hala fi ruh o esprit. Ruh esprit Allah wutti ruhu makko e Adam alayhi salatu wassalam o ruhu no e ma sa wawali wurude on ɗo ruhu a wawali andude ko honɗum woni on ruhu ko honno o gollirta ko honɗum o landima a wawata andude ko a hombo mais la connaissance de soi. La connaissance de soi, andugol hoore ma no wona sombo neɗɗo jaɓa hoore mum no wodi piiji buy kadna ɗo si a andade a watade jaɓude hay téléphone mo jogiɗa sa anda hunde e makko a watamo jaɓude ida wawi wattutude téléphone ma on e téléphone mum ɓuri kum jasude kum anduɗa araɗa jogui téléphone de qualité mais du fait que tu ne connais pas ce téléphone a anda capacité makko anda no manipulata on machine mo jogiɗa on a wawata mo jaɓude a wawata jaɓude ko andaka donc wakazalika ko a ruhu ko a ɓandinke hiɗa andi ɓandu ma hiɗa andi ko feeñi ko hiɗa andi inde ma hiɗa andi mawɓe ma ɓen hiɗa andi leydi ka iwɗa ɗum mais sa andali ko suudi e ma kon a wawata jaɓude hoore ma sa jaɓali hoore ma a wikkoto hoore ma sa wikkike hoore ma ko e jungo ɓe moƴƴanama yiyeteɗa ko hunde tawde moƴƴanama ka golle ka huwoniray koye ɗum yiyeteɗa on tuma noon neɗɗo on fuɗɗo wullitade immorde e ñabbeli ɓanduyanko immorde e nawnaje miijoji kono hara koko juuɗe makko ɗen golli hunde ko enen en yiɗanande ko takkagol ɗum ɗo salagol ɗum ɗo addi ñanne no ñaaminmi kaari no gerimmi kaari no lampinmi kaari no tout ça là vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. La réalité est que ko gogo woni gonga kanka hoore leydi ɗo 1 plus 1 est égal à 2 cause et effet Allah taguɗoma on ko ɗum o haala wa ma asabaka kala ko heɓma fa bima kasabat ko sabu ko golle juuɗe maɗe. Merci bombom men ko hunde nde jaɓata merci elaji so nde hunde nde jaɓugol nde e ɓuttingol ma ko gootu jaɓugol nde andugol hoore ma ko gootu par ce que a jaɓay nde tu yalta e forongol ma ngol fi hon ɗum ko a awdi si a jaɓi qui tu es mo wonuɗa on automatiquement a yaltay e forongol magol adna on yiyete kisa adna on andete kisa voilà buye mum no andaka parce que ko feññini kon e ko woni ko nagotu ko ɗo woni nawnaje dépression nawnaje mental fop ko ɗo woni fuɗɗade ko nde tawata parce que tu existes
dans le monde invisible qui est la spiritualité ida woda kadna mo yimbe be zutaki to monde intérieur ida woda ara nande inde ma nangi gurima ida woda ko wadi sa mayi ko dum woni yawde lutta balingi balingil ala nafa dum ko yettete dum hawke donc ko ala nafa ko wonda hollude adna ko wonda huwondirde adna dum en takada afra ko ala nafa ko ida do yirtitade dans ton monde intérieur e adna ma suudi don etoda adna ma suudi don ko o woni kon tawa ko dum woni feñude ka golleji ma la tu ampe ko dum benata le paradis terrestre mana min nawna selli ko mi woni miijaade kon e ko mi hooli kon e ko mi fibi ko mi woni etade dum don kadi wona golle ande ko dum don naada ma aljanna aduna ya akira kede wi ado ide ngandi yimbe ko bandu dum anduda ko alhaali makko on anduda ko den nyande ko yidu don ko anduda andam fes parce que ko dido ko bure hewde ko needi ko buye meden neira ko ya suudu ko wonda kon feññina ko wona ko do wete nafi c'est très dangereux parce que si hewti nukugo le corps même ne peut plus supporter la copie. C'est-à-dire nandintina gongol bandu wata supportude hande kadi. Si hewti nokkugo mi fillito ko wonuda kon der. E ko wonuda kon baawo si tayno lutodir si hewti nokkugo wawata supportude. On tuma non façon nyabbiri din fo feñata ma. On tuma non jiibitotoɗa ka ɗaɓɓere jawɗe jiibitoɗa relation sociale jiibitoɗa e bangiji ɗin ɗi fof pet majji par ce que ko a goɗɗum ka suuɗi ko a goɗɗum ka feeñi yarata non merci Salif Diallo partagez le live mettez des cœurs donc ara wi la connaissance de soi favorise grandement l'acceptation de soi. Mana jabugol hoore mum no wona sombo neddo on jaba hoore sayitu goddo sayitu goddo il a toujours des problèmes, surtout des problèmes sociaux. Il a toujours des problèmes jidi wona be woni habidude be c'est que der makon e yaasi makon no lutude imbe be nganda ko mbo ben huwondirde mo ko dum menata fek imbe be nganda ko hombo ben huwondirde mo imo habbiti o huwondira yimbe ben ko be yidi ko mo habbiti o huwondira yimbe ben ka standard ko wowa ko e ko anda ko e ko jaba ko awale yimbe ben a yaadi yimbe ben no newori wo si tay a huwondiri e mabbe ko wonda ko no wodi yimbe buy be yida yimbe ben be yida goddo me tawa be teddini o boy kon watta dum parce que be andi ko o hombo ko o woni kon ko dum be andi no wodi yimbe buy be yida yimbe ben no yidi be me be ala na be teddungal parce que be andi ko be feññini kon no laba no foti kono hibe andi wona dum o woni luyata bani adama ka suudu ko jin ko demon ko shaytanuru ka yaasi ko malaika ça se passe ici ma ka suudu ko malaika ka yaasi se ndemu ko gana donc si da fala buttinde ka wonki ma si da fala jabude hoorema parce que kala mo yida no wullito e fe yimbe ben dum do wadanal lan dum do jabali lan dum do teddinal lan c'est qu'il n'a pas accepté sa propre personne intérieure sa jabali hoore ma goto anda mon wodirde mo c'est la fala jonna e kala ko marda mais c'est une relation toxique relation mon arda mo purement toxique parce que toi le monde c'est les séries le monde voilà ko kawtangal halata kon c'est la télévision c'est les réseaux sociaux c'est TikTok peut-être non ça c'est hey wonu da ko si a woni ko wonu da ko yaadata e mun kon ko dum podata si a feññini non ko a wona fek a poday ko tawata ko a wona ko seedo o mata fantondirde merci Lukman
no ngaray andugol non hoore mum moƴƴa élargit les possibilités yaajinay sababu yaajina no way joni andugol téléphone mum andugol android mo jogiɗa andugol iphone mo jogiɗa no yaajina possibilité ji sababuji ɗi gollitirtamo ni oui tu as un corps tu as une âme iɗa mari ɓandu iɗa mari wonki ɓay ko ɓandu ma non tun annduɗa haray ko woni golle ma ko ñamgol bugagol walagol ɗano fowlotiɗo tu n'es plus dans la spiritualité a suusata hay fowtade par ce que fowtere a sikkay ko lo'ere a susta yaltude jinda e hoore leydi ndi a susta feññinde ko wonɗa ko a susta wadde méditation jooɗo tas ko mijjito fi Allah taguɗo mo a wi hay heɓuɗa goɗɗum a wawata andude ko a marɗo a susta yewde ko faalaɗa ko a susta wiide goɗɗo non mi jaɓata ɗum ɗo a susta wallinde bandu keeri parce que tu es tout simplement un corps qui marche sans ça donc may bien se connaître andugol hoore mum moƴƴa hino yaajina sababu yaaji andugol hoore mum moƴƴa hino yaajina sababu yaaji ka ɗaɓɓere jawdi ka ɗaɓɓere laamuji ka ɗaɓɓere jawuji teddugal ka ɗaɓɓere cellal ka wondigal ka couple ka dewgal andugol hoore mum moƴƴa hino yaajina sababu yaaji merci Alpha Sali tampere men nden fof c'est ici tampere men nden fof ko ɗon si a andi hoore ma a taway kala ko wonɗa dogude e fe ɓaawo yimɓe ɓen ɗaɓɓiraɓe hiɗa wawi ɗaɓɓirde ɗum ɗon hoore ma fillito fillito si a andi hoore ma wona joni a andi machine mo Allah jonnuma o joni a andi téléphone android mo jogiɗa on no gasa iɗa jogui téléphone ma on iɗa ɗaɓɓita torche iɗa jogui téléphone ma on iɗa ɗaɓɓita caméra iɗa jogui téléphone ma on iɗa ɗaɓɓita ko enregistra iɗa jogui téléphone ma on merci Ceerno Diallo merci Mamadou Sarafou iɗa ɗaɓɓita piiji tawɗi téléphone on no mari ɗiɗi fo pet majji mais tout simplement a anda potentiel ko téléphone on gaynata hiɗa ari e nder saare hiɗa majji anda ko nano yarata ko yan téléphone ma no jogui GPS hiɗa lando docteur jo e fe nawnare nde nawnare ko honɗum woni waɗa mayre ko honɗum do waɗata téléphone ma on no joganima ɗon Google hiɗa lando kaarijo hara ko honno wayi o yimowo ko honno wayi ko non musique makko wallela mi yamo o cassette ɗo mi da yaw YouTube. Il y a tellement de sites scientifiques. Téléphone ma on y a tout dedans. Bon, à la gollitir de téléphone ma on pour 5%. Les 95% ce sont des potentiels non utilisés. Banduma no gari ko ni way. E ngala gollitir de pour 5%. Kala bana adama mo yida ben nan ka 1% woni. Parce que musique de woɓɓe go aray golla namo ko duwa gollande orma. C'est ça la réalité. La connaissance de soi favorise grandement l'acceptation de soi. Et kon wadi jabe ngore men wano joni Afrique do kon wadi jabe ngore men hibe radade en Dubai, hibe radade en Algérie, hibe radade en Maroc, hibe radade en France, hibe radade en Amérique, hibe radade en Asie. Partout dans le monde le noir est cherché comme des déchets. Parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Il ne connaît même pas qui il est. Pour wadi leydi ko ɓuri wonde ngalu e leydi sur les ressources humaines ko ngalu hoore bani adam. Ko ɓura noon jaasinede e leydi ɓale ko hoore bani adam. Nde hoore ko nde ɓura jaasinede. Birikije ɓanta, tarikaji penale wallina. Billets de banque ɗum ko Allah, les billets de banque en Afrique c'est des dieux. Wota landi to an ɗum e goɗɗo
ko Allah Afrique. A heɓata mbuuɗi e dogugol ɓaawo mbuuɗi, ko heɓata mbuuɗi ko andugol ko honɗum neɗɗo on faala. Ko ɓuri wonde ngalu e leydi chez les ressources humaines ko yimɓe ɓen Allah jeyni ko o tagi kon, ko yimɓe ɓen Allah jeyni boksite kanŋe cobo nden hoore duwande jewnde kanŋe si tawi hoore nden ko jaañe ko goɗɗo goo jeyne e ko honɗum woni nafa kanŋe ko marɗa. Nden hoore nde Allah jeyni baafata e kanŋe e janɗe e ndiyam ngaluuji ɗi ala hattode ɗi Allah inni sen limi en wawatande kadi hoore duwande halfineede ɗum ɗon nden ko jaañe woni nder ton wo ko diplôme. Joni noon nden ɗon hoore be goɗɗo goo jeyane ko ɗum innata esclavage, macca nga. En si maccuɗo ko ɗum waɗanta leydi. Maccuɗo ko ɗum waɗata ko waɗana goɗɗo. Neɗɗo jeyaali hoore mum ko ɗum o jeyi. E sikuɗani maccuɗo jeyaa ɓengu mum jeyaa ɓikko mum. Dimo makko no waawi arde waaloda e ɓengu makko. Dimo makko no waawi arde waaloda e ɓiɓɓe makko ɓe. Dimo makko no waawi yeeyude ɓiɓɓe makko ɓe. On to woni ɗon hiɗon sikkude koko wona ɗon naatede e kanji, koko woni ɗo ɗaɓɓude tammede e aduna, koko wona ɗon yeeyede yeeyte e ndi jaare. Hiɗon sikkude na goɗɗo woni ma yeeyude ko politique leydi ma ndi woni ma yeeyude. Ko ɓen tan la mauvaise gouvernance. Ɓe yeeyete woni mais an anda hiɗa yeeyede. Ɓe yawde ɓe yiida e des institutions internationales, banque mondiale, FMI ko nanditi. Ɓay kamɓe hoore maɓɓe nde goɗɗum ala nder toon ɓe ara ɓe andina ɓe ko honno ɓe duwa wuurirde. Hara les ressources les plus importantes du monde c'est l'être humain. Si on mbanadama wona hunde, wona wala valeur na o hunde ka leydi, o ala droit hay miijite ka goɗɗo añanima miijitagol wonno lutte hay hunde lutta. Kono no jangi on to nafa woni no jangi no mari on no mari no mari on jooɗe ɗo chinois ɓe no arde na wiiɗa mari na wi hiɗa mari ma hiɗa mari marɗo chinois ɓe no arde ɓen fournisseur ɓe maɓɓe des asiatique ɓe aray haa ɗo ɓe créé entreprise ji maɓɓe ɗi et toi tu es foutu à jamais. Ɓe on wata valoriser de ko marɗon kon et ils vont valoriser ça ɓe maccindina on kadi ɓe watta ɗum. Patron ma mo wonɗa wiide o no mare wonta yongol ɗo ma doga o ɓan. Oui, la connaissance de soi favorise grandement l'acceptation de soi. Et par la même occasion, l'acceptation des autres. Ça y est, kari goɗɗo. Si o jaɓaali hoore makko, o wata jaɓde goɗɗo go. Ko ɗum addi leƴƴi. Andugol hoore mum no udditana banaadama laawol jaɓugol hoore mum e jaɓugol ko wona hoore mum. A yi goɗɗo. Si wona leñol makko ngol hakkille ɗen feƴƴa oɗon addi ka diina so janngay koye junngo leñol makko, ka politique ko junngo leñol makko, ka ɗaɓɓere jawdi ko junngo leñol makko, a ɓootim sardi. Par ce que an ko rage wara e ma, ko mone wara e ma, ko mone wara e ma. Par ce que ko a awdi fodde a sankali hoore ma a ɗuuɗata a yaajata. Ko a awdi a ari ka hoore leydi ɗo ko a awdi sanku hoorema, sanku hoorema ta jaɓu sankugol ko a wona, sanku hoorema, multiplie toi.
sakutu gandal ma ngal sakutu ko hulɗa ko sakutu golle maɓe yimɓe ɓen sooday ko wunuɗa kon mai ko onno goɗɗo hiɗa awdi ma ndin hiɗa suuɗi ndi hiɗa sankude ko na awdi ma ndi hiɗa wullitade et finalement tu vas perdre tes enfants an kan a perdi hoore ma ɓiɓɓe ma ɓen kan c'est terminé ko leyɗele woni ɗon heɓande ɓiɓɓe an no là c'est fini mo anda hoore mum si heɓi ɓiɗɗo c'est terminé, l'enfant là c'est pas pour toi. No sattanma kadi jaɓugol woɓɓe goo ko ɓe woni ko ndara no wawɗen noon hannde accepter les autres, respecter les autres, hein? C'est de leur donner espace où exister. Eɗen jaɓi ɗum jaɓugol goɗɗo teddingol goɗɗo ko jonnugol mo lowre ka o woode ko Allah waɗanimo no joni noon a jaɓata goɗɗo wona ko o woni par ce que a wonali ko duwaɗa wonde ko ni torortoɗa ko ni fofirta ko ni seppirta ko ni alortoɗa ko litre tel ndiyam yarata ko tel wattortoɗa ko ni ŋañortoɗa ɗum sapayji ko gurdam c'est à dire ko kulle ɗe mburima na hunde nde duwaɗa tindinde banadama ko laaɓi jiɗo duwa ŋañade noon no holli wona an woni ŋañude hoore ma goɗɗo ma ŋañude goɗɗo le si ŋañima o ŋañantama ka feɗɗata ɗum ko goɗɗo on ma yarnude na on yarnde hoore ma si goɗɗo yarnima o yarnatama sanga ɗonɗaɗa par ce que wanda sanga ɗonɗaɗa partager la connaissance de soi favorise grandement l'acceptation de soi et par la même occasion l'acceptation des autres. Donc sa yi gamen ɗo goto jaɓata o ya sona leñol mum ngol ma suudu mum ɗo ta lando hoore ma ko ɗum ɗawni anda hoore mum taw parce que personne n'est dépendant goto yonana hoore mum on est interdépendant no ala feere ɗum ɗon ko be jillodira ko be huwodira eɓe wona ɓe wonuɗa ɓen ala feere ɗum c'est naturel. Donc sa wi noon a jaɓata sona wawɗo wa ma nanduɗo e ma miitortoɗo wa ma ko mande a jaɓali hoore ma taw wayi ko mande a jaɓali hoore ma ko mande kadi hiɗa neira neydi jiɓi liɓi confusion sikki ala ko ɗum waɗi hakkude yimɓe ɓen ga c'est très difficile. Sa naati ka spiritualité a waɗi quelques réformes a waɗi quelques changements a waɗi mana a waylike seeɗa a yalti piiji goo ko on tuma noon nanta yimɓe ɓen noon kaari men alama andutude kaari a changi tu sais ce que ça veut dire les 95% ɗaniɓe ɓe par ce que ɓuri hewde leydi a taway 95% ko ɗaniɓe o façon éducation ko jokkaɗo ka diina o ka annasara o ka science o fop koko ɗanninta fayda si ɓe innima a changi na goɗɗum go firu tun ko ɓe wi a changi kon a acci wuurirde no min faalirano ko fof noon a fuɗɗike wuurde ko wonɗa kon point ba c'est à dire a changi c'est que a yiltitike awdi mandi a kaari min alama antude joni a changi joni a moƴƴa ɓe faalama wiwde a woni noon ko duwaɗa wonde a acci wonugol ko minen min faala ya woni ko par ce que a yejji ko ɗum hanno ɓe teddini par ce que ko on tuma ñawlotoɗa okka jonna ko amara nunna beppa lampe gerte no ɗaɓɓa toɓɓe o heɓata aduna donc on va rentrer dans la spiritualité ko hon ɗum woni gurdam ruwiyanko ko honɗum wotigi famata arana ko wona ɗe yewtede partager le live peut-être ko honɗum gurdam ruwiyanko ko jaɓugol haqiqa aduna on ko ɗum haqiqa aduna on mi andinam ɗon nokkure molanade ka waɗa ɗen code
ka waɗa ɗen code faut décoder ça mana ka soka ɗen ina dowa sottude ɗon hiɗen soka ka miijoji hiɗen soka e miijo wonande ma sen en sikki si en jangi dina men kan ma en janni pay koye men ken dina men kan en jangi gandal aduna yanko haray en woni parfait haray en woni yimɓe timmuɓe arino e saaji ɗa miijino ɗum kam arino e saaji ka sikkuɗa an si a jangi dina ma kan ma a janni ɓiɗɗo ma on dina ma kan ma a jannimo école ma none kala gandal harata wona dina a sikka haray a timmi haray là c'est bien ga ok mais ma en sikka si tawi en jalti en julike ma en golli métier ji en addi ñamete ka hoore tabal tawa ɗum ɗon ala manqude en prépari ɗo ko tawata sa'i be dépense yaltay en sikka hera enen en daɗi ka en sikka sa naɓi ɗiɗo e tatol leyɗe mandas ko leyɗe ko jahannam sa naɓi ɗiɗo e tatol leyɗe haray uddani famille on ka haray piiji ɗin fof newike kono e neɗɗo tawɗo no hisi e hoore hino andi ɗum ɗo ko neɗɗo maayiɗo miijitortani oyi ko neɗɗo maayiɗo miijitortani seeking security and perfection ɗaɓɓugol kisal e daɗal ɗum no kirɗi wona hunde wonde aduna wonɗa ɗaɓɓude darussalam na aduna wiyete darussalam ko hunde wonde aljanna wonɗa ɗaɓɓude aduna seeking security and perfection is not for you my dear nafi ma tu dois prendre des risques tout peut arriver à tout moment ko yimɓe ɗaniɓe waɗaɓe code jogjonnalngal gandal donc haray gashi si ɓe fawi kufuningile hoorema gashi nokkure daɗɗuɗi ka aduna ɗo ko ɓenta comfortable confort daɗɗuɗi ka aduna ɗo ko fure tum mari ɗum ko fure tum mari daɗɗuɗi ko fure tum mari daɗɗuɗi fure tum mari ka fawto fure cadavre kon tum mari ka fawto kon tum ɗaɓɓata ka fawto si ala pooɗanade goɗɗum ala pooɗanade ma tu es un cadavre koko a maayiɗo babba naaduna wonɗa ko a koodaɗo ko a sokaɗo bogoro wi jani allah walle noon hara saabi o majjaɗo e beteke ɓe accan ɓe hoolagol noon maɓɓe ɗum ɗo ɓe accanta nok lowre ka goɗɗum ka ɓe habbaki ara simi jambama ko moodi en haapoma ko menen yahata alijanna men ma emen yaha alijanna simen nawiɗiɗo e tata dépense ko randaɓe ngere e folotiro e mantodirangal fuufa fuu heɓike simo jangini simo artiriɗo ɗon kadi newike men timmi barkinaɓe nana ɓe accanta gurdam maɓɓe ɗan ko konko ɓe habbaki ka ara ko ɗum si wi pum tension diabète cancer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah wiyama ko aduna wonɗa anda gali janna ga ko remeteɗo merci Issa Gabari vous êtes sur le live de Naouna Chely David Palmer l'infatigable ko ɗum woni warugol waɓutu on sabu contrôlugol ko hunɗum waroyta hiɗen warude waɓutu on sabu ɗaɓɓugol huɓindagol ko hunɗum waroyta
ko golle yimɓe maayuɓe ni. Yimɓe mande ɓe wura ma ɓe waɗa kodde ɓe ɗannina etagol wara waɓutu mo woni e mum on sabu wiigol huuɓindoto ngurdam ɗam. Wara simi waɗi ɗum ɗo mi taɗi ɗum ɗo, simi waɗi ɗum ɗo moƴƴirilam woy adu ɓaya wi ɗo wona ko miijiɗa kon tawoyɗa kono eɗa hersi haalangol ɓe. Way a jombi wona ko miijiɗa kon tawɗa. Ɓay jawdi heɓike wona ko miijiɗa kon ɗoyngol ngol ɗuytike. Sa haccanno ɗum lowre tension arata. Tu ne peux pas contrôler tes expériences. Anda ko nu yanata ko ɗum woni tegugol hoore mum ka fuuya ka perda. A naɓi hoore ma a tigi e toni ngay ka yiide. Ko ɗum kadi wiyete la vie du religieux, gurdam diina yankoɓe, la vie du religieux, c'est-à-dire yimɓe qui vit dans leur ego, ko feeñi konko ɗum ɓe andi, c'est-à-dire l'extérieur dicte leur vie. Ɓi fi wonɗum ko neɓa ma yaawa babba ko habbaki konno ara suudu ma ndun no suuma, magasin on no suuma, bobo ma on no maaya, golle ma ɗen no boona, kaydi ma ndin no jatte. Mais tout ça là na ko boni, ko an wi ko boni. You need to discover. Ida hato jini e explorer sa ko tampini ɓalejo. Il a refusé d'explorer le monde. Ne wiyen jurnota ko e darta ko e lengi ko barki ko foin. Kala ko heɓma ka hoore leydi ɗo ko a habbaki no hitti ife gurdam maɗa ko hunde nde Allah maranma fi keɓal molanangal no habbi ma yeeso. Kono wala foin suna o leta ko juutama neɓa ko a habbaki konno ara on gorko no yaltitanama ka a miijaki, on debbo no yaltitanama ka a miijaki, nawnare no yaltanama ka a miijaki. Ndun suudu ndu wiiɗa way ko suudu anduni baba tupe ari ɓe baba ɓenne garanti eyi kan a jaafus o raɓɓindi ngongol no. Donc solution yaltir ganga is to keep exploring ko ya jokko tun l'exploration, voilà, découverte no foti albala wari bum, voilà, new exploration c'est-à-dire ngurdam kessa yahon ɗon gono oyayoy batin oyayoy mbile oyayoy du anelanɗo ko an andi ko an wiwno sa waɗi ɗum ɗo haray gasi ko ange Allah ahdi, ko ange Allah ahdi ko a barkinaɗo. kono si a perdi doganta yaha yetta ñamale banque ji asa ngay ka udda ngay no ran padan sa perdi no arde jannugol ma goɗɗum. Kon wari si jira bandi soji meɗa yiga faala kay goto ay terto ɗum ande no paye rien, chantage no paye rien, a daɗata mo inni daɗa e aduna ɗo reno kirɗi sa yifure no waali andu ronku andu c'est un grand combattant waali ɗo na dow wonde o wawa o ronku oɗum wallinimo ɗo ko wallinimo ɗon ko wallinte ɗon an kadi waɗu doyi ñaamugo marɗa ko heɓuɗa ko gerte. Vous pensez que ɓe wiya ton jawma jawdi wayno ɗo mari jawma jawdi jawma gari, ils ont des problèmes plus que toi. Hiɓe mari probléme ji feccere probléme ji maɓɓe si fewtinama ma a tayay. On mo wonɗa yawde doga e mo inna faabolam wallam, si ɓe fewtini 1% probléme makko e ma a tayay. Ko sendi on kanko e mo andi il faut explorer.
fo gérer an non hiɗa wi'ude adduwaka nanondira duwaka waɗuɗa ñe joni kadi ko jinna jakkila ko ñamna so tawi wona ɗum a naatoya yiite a wi ko jinna jokkuma ka si tawi wona ɗum a naatoya yiite ko honɗum natta goɗɗo yiite ko fenani ko honɗum jokkuɗa ɗon ko fenani a sukkude noon ko Allah wonɗa ɗayde ko yimɓe ɓe wonɗa ɗayde mais en réalité ko warma wonɗa ɗayde ɗon faamike donc ƴetten toɓɓere men sakkitoro nden partager le live d'accord joni gon noon toɓɓere men sakkitoro nden ƴetten ka bange diina e no wona ɗen tindinirede diina kan noon wona fo no woodi wakkiliɓe machallah ɓe noddude e tawhidi ɓe yaltinde yimɓe shirku ɓe pottindinde yimɓe e bisinillahi ɓeri ko ɓe wawi kon e no tawa noon ko ittayma e bane adama yagal artire e robo ma kullum ma waɗowo copie tawgol an a jangga e qur'ana on a ala taskande iwde e ma andi fayda ari ha tawi an neɗɗo on si a suusi taskagol qur'ana on no woodi ka ɓe waɗayma wayi ko ɗum hatta yimɓe ɓen tasko Allah fermali dambugal taskago par ce que kanko tigi inni en tasko tadabbar fala taqilu bani adama susata taskotoɗo par ce que taskotoɗo on fewtina e darorgal ngal e makko et là c'est très dangereux joni misal ko honɗum woni koddiji ka diina tawɗi no itti bana adama e neɗɗan ka ko artirimo ha darja kullum tawa tawata miijitanade hoore darja kopi c'est très dangereux joni noon wono misal sa ƴetti qur'ana o yewtereji wonɗi ɗin ka qur'ana si tawi yewtuɗo yewtere nden ko kanko taguma là tu comprends no wawi waɗi téléphone ji hiɗi branche e système goo ko ɗum ɓenen taw waɗu téléphone on a jour imo branche e système ji goo e serveur ji goo e appareil ji goo si tawi tun système kadi branche ton ma yiɗi e logiciel ji goo moƴƴimɓe ɓe ɗi fottay tun o wona jour probléme o ala to ala probléme tant que yiɗi humpodiri téléphone ma on logiciel man wala probléme tant que an e Allah fodde an e Allah subhanahu wa taala goɗɗum ɓisaki ɗon ina daɗi joni noon ƴetten misal si tawi qur'ana ko Allah yewtimo si tawi a laɓɓini fondoma a famani mo seke yewtere yimɓe ɓen no jilli nder to ko ɗum haɗi fama sa itti yewtireji yimɓe ɓen a acci yewtireji Allah ɗin wallahi a fama automatiquement si a laɓɓini tun a fama ko sanga hombo goɗɗo yitoto e ndiyam ko tuma tawi hiɗan laaɓi hiɗan deyi ko on tuma yitotoɗa e ndiyam wa darorga tawa hiɗan laaɓi go'o ɗin muɗɗum hiɗan deyi laaɓugol ndiyam nan yo taw ko qur'ana on jogiɗa faamugol qur'ana on ko taw hiɗa deeƴi hiɗa hisi immorde ɓe wi joni fuɗɗode misal joni sa ƴetti wono qur'ana on a ƴette nga e war gotal ɓe inni to dar noon no ɓe jannirta noon ça fait peur ça ne te laisse même pas à réfléchir a yeeɗo joni ceernojo no udditi deftere himo jannude soit e école ma e darsu ma kala ko ma e jami e université kala ko woni jannde so tawi ko quotidien so wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ayawal très simple ko nelaɗo wiya ɗum ɗo awade men nulalima si wona yurmede wonande alamina tagum nde yewtere ɗo ça te donne à réfléchir no noddudema ya a miijitan hoorema
mais malheureusement on te bloque kono ɓe bloquerema si ɓe yewtima nde ɗo yewtere automatiquement ko yewtere wonde hikkoto ɗon ɓe adda gisan no luutodira wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi l'alamina fi rasul ɓe adda gisa luutodiri jomiraɓe gande e fe ko honɗum woni alamina ko honɗum woni nelal ngal oto an on kam c'est fini pour toi. C'est fini parce que le mot diversion, ça crée la confusion. On ne te donne pas la place. Quand on a dit, mais habbo meditoda. Quand on a dit, quand on a vu de on, luto ndiri joma gande, quand on a adda, quand on a dit o adda, ko o miji comme fait aya. Quand on a dit o hikini ndodo. Est-ce que Qur'an on no landima jokkugol luto dirbe? Est-ce que si goɗɗo landike ɗo joni numéro téléphone goɗɗo wiya no luuti ka landike joni téléphone numéro goɗɗo ko honɗum woni numéro ministre kaari ma ko honɗum woni numéro président kaari neɗɗo innama wonɓe ɓen ka présidence de no luutodiri e numéro ji makko ni automatiquement andi numéro ji ɗi jonneteɗa ɗon ɗin haray a hoolaki ɗi. Là tu restes dans la religion avec la confiance ndar no julɓe ɓe woy ko ɗum ɗuɗɗinta feddeji darno julɓe ɓe waɗi ko ɗum addata hutagol hoore mum darno julɓe ɓe waɗi ɓe yiltito yewtere nde wama arsalna aya war haɓɓi ɗungal wama arsalnaka allah wi annelaɗo mi nulani mate illa rahmatan lil alamina si wona yurmede wonande tagore ene anga wata mitanade ɗum hoore ma goɗɗo jonne ɗo joni leetere goɗɗo yimɓe no ka kaso lettere on gonɗum won nder ton ko liberté provisoire procureur on e juge d'instruction on no signé lettere ka windi liberté provisoire an hiɗa ka kaso o jonna avocat jo on lettere o ma kala naɓowo lettere o inna awa o lettere ɗo mi jonnalima o lettere de mi naɓalinga o lettere e ma si wona yurmingol ma ko non firi ko bonnere ma nden naaduma ka kaso ton joni mi yurminima sabu yaltingol ma ndaare ɗum liberté provisoire min yaltinte woni ha min gayna ndaarudema nden yurmede no metti famude si tawi prisonnier jo jangi yewtere nde an woni ɗon ka kaso lettre on ari tawima ka nder kaalijiɗa waali e ɗin doombi e ɗin daameji ɓe addi lettre on régisseur on addi lettre on laamiɗo kaso mum o jonnima a udditi a yino windi dowga ko yurmingol ma to min jonnima liberté provisoire ene a landoto régisseur jo ko non ɗum wi a famoy kisan o yurminte par ce que a fodda e yaltugol ɗon par ce que koko golluɗa naɓma ko jelewe mon hankin no dogude ɓaawo baatini ko jelewe mon hankin no ñaamude feenaande ko jelewe mon hankin no huli jinna ko jelewe mon hankin no huli endu biro mum ko jelewe mon hankin no huli kuddi bemmu ko jelewe mon hankin no huli mi annda allaji 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 ko ɓaawo faamugol ma tawhiide yaltuɗa e kaso maɓɓe ngo anga faamale ora on rahmatan lil alamina tawa ko be goɗɗo inne wagade yahtalafa ɓe luutodira e honɗum ɓe luutodira e honɗum ɓe yewtu ko ɓe faami kon na luutodira mo kala e maɓɓe yewtu ko miiji kon mais si ɓe inni si goɗɗo yewti tun a yaw o hikkini ɗon ɓe luutodiri c'est fini pour toi parce que ça t'empêche à réfléchir ɗum ɗon haɗima wonugol bani adama anna an neɗɗo wawɗo faamude yewtere nde neɗɗo maynoɗo guluje ko on miijitantoma ko on ɗum ngala yawal firi e lan konno waɗi meɗen leyi hatta lo'a a wata miijitade o feƴƴa ɗon o hattata ɗon koy ora inna akramakoɓe ko wi o alamina ɗo no luutodira alamina tigri ko julɓe ɓe ko gomdinɓe ɓe
tagungu ko julbe ben ton tagungu wara inna akrama ko jogo kadi wi tigri alamina ko gomni me ben heferbe be ko gomni be heferbe to woni aduna kulle alaga munafiki alaga jinna alaga malaika alaga goddum wura kan kabaru dunna alamina jeya o wo non wobe lutondiri Allahu akbar c'est une confusion o yi wadon wara kare o inna alijma na do wara joni alijma jama on joni e der be lutondiri be don jama on ko on to yari don be yari ga woga démocratie jama on ko on to yari Allah ajo Allah wala jama fenande ko fenande ha yawmal qiyamah fu yari do hajo Allah wala jama wara kadi ka jama aya la propose o inna ma fala be do ka do tigri eno ko be mago hattata don go o sota don kadi o yaha akram ko be hadith bukhari wa muslim o yaha ton kadi o yetta hadith haji seedaji o bombarda hakkille made mais toi tu n'as plus de place où réfléchir wana yawagol bukhari et muslim bi addi yewtireji walliti ka dina moƴƴa wana yawagol karama koɓe wadɓe tafsir qur'an ɓen no addi walliti moƴƴa mais andu ko ɓe faami kon ka dina ɓe yewti ko ɓe yewti kon wona dina hiɗa wawi miitanade hoorema sa miitanake hoorema a natoya yiite c'est moi qui te le dis a natoya yiite sabu ko a gollitirali application ɓandu maɗa joni c'est très simple wama arsalnaka illa rahmatan lil angan yeyi ɗaɓɓita ko non yurmede joni inna ko non yurmede ko non yurmingol goɗɗo j'ai eu pitié de lui je l'ai assisté je l'ai dit la vérité j'ai été honnête avec lui mais ko tawi noon anga yurmetake hoorema eɗa sikkude yurmede nden hewtude a yurmetake hoorema par ce que a jaɓani miijitanade hoorema a yurmetake hoorema ko ɗum waɗi si goɗɗo go innuma wagadi ihtalafa dariɗa ɗo e kaɓe wagadi ihtalafa cheikh hattu ɗon sikku ɓe luutodiri min na luutodira min ɗaɓɓuɗo yaha jooɗoɗa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yeyi ɗaɓɓita ko non yurmede mais c'est calcul très facile ko non yurmede ko non alamina hankin hiɗa itta sadaka nano e ñaama sadakaji sirgu janga gurdam ganɗam mayde an nden kirse an nden lillahi alamina ko yurmede wonandema kana yurmede si a jaɓi a yalti e ɗum hankin hiɗa wondi e pervers fahasiki malaika ka yaasi seytanu ruka suul hande a wawimo andude heɗa ɗaɓɓutude laawol no yaltira ka kaso makko ko yurmede kana yurmede hankin ira sikkude occident ko ali janna e jaka ngesa banko ton woni yakal jannan ko ga ngesa banko ton woni sintere yurme e jon non a faami nabu ɗiɗo nabu tato ala e mum tu veux créer des projets en Afrique e o yurmede kana yurme hankin ira sikkude drogue beere pugagol tuuba ka harmi ko pina e a yehi ha rahmatan lil alamina hewtima e ɗum no hewti ka goɗɗo innama gadi ihtalafa alul ilmi no luutodira jomiraɓe gande luutodirta mo kala no e laawol mum mo kala no ko an luutodiri ka ngani mo kala e maɓɓe no e laawol mum no etade yaltingol gonga ka faami kan e feetina kanko an luutodiri hakkille maɗe ma ko amon luutu feetinde yimɓe ɓe o feƴƴa ɗon o naatoya a yahay ndaara tafsir ibnu tel tafsir ibnu no joni noon o feetinima a feeti par ce que o yahay ɗon tableau on ha o heewa si o gayni o innatama ɗo min on hino komi miiji kon e feende yewtere ɗo non ko ɗum ɗo wiyete copie ɗo wiyete karam ko copie par ce que il n'a rien dit sari a dari ke ɗo goɗɗo landigama goɗɗum ayni alaji gaari maaki alaji champion maaki alaji grand maaki alaji ɓeeto maaki seke ko rele a feƴƴin goɗɗo ara winna noon hiɗa jangi honno jannguɗa hiɗa jangi ka kopi
kandal ko miijitagol tasko ɗaɓɓita ndaari aya wa raɓɓingal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin baba yaw joɗɗa hoore ma nden no yoni safamal dina kan na dina Allah jokkuɗa parce que dina Allah kan no raɓɓini ko moji ɗiɗi pet ƴettata ɗo joɗɗa honno woni mo arano ko rahma yurmen honno woni modi mo lil alamin ɗaɓɓitiɗi ɗo ɗiɗi ko honnon ni firi ndara safamata nelal ngal mais si a naati wagade ikhtalafa ahlul ilmi fil ara kan ɗum on ko ɗum wiyete inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ɗum ka goɗɗo yima o ɗa yeddotire c'est ça la vérité parce que tu refuses de réfléchir ani goɗɗo yedditiro fi on il a plein droit de croire à quoi que ce soit Allah no wi simo faala yo kala ko faala yo gomni simo faala ko ñam mo yedditirta ko parce que anatino ka yeddot kandal yeddotira wagade ikhtalafa ko ton wuruɗa amma e to nata yide parce que sa hewti a fuɗɗi ke wiide ɓeeɗo bonnuno leydi ɓeeɗo Allah inna mi halfinale ma tagwangu ko honto feƴƴinɗa suka kakuyagal mangal ko honno ɓeeɗo gerduno honno ɓe feddino alande ko honto feƴƴinɗa sukan kakuyagal mangal kaka yaƙini ka kaka wagade ikhtalafa kaka pellital ka miɗa miiji miɗa ziggi la jaɓata numéro téléphone goɗɗo si wona pellet ko kam goɗɗo innatama miɗa sikkide ko on numéro miɗa sikki a jaɓata par ce que a noddata ko so innima no hino numéro makko laati pra mais que Allah ko ngari prenez la confusion totale donc radio men den ko ɗo woni hattude hande e mbi'i ko awdi e to anda awdi mandi anda noon ko a hombo si wawa jaɓde hoore ma jaɓa ko a wona hoore ma mo goɗɗo go si wawa suɓande awdi mandi koye leydi woni tutatani ɗum woni hande fayda en perdi aada men on fayda na fof no wodi wakkili ɓe en perdi ɗengal men ngal laawi ke en politique ji men ɗi fopp ko copie nandintina ko ɗum sa yehi arabujo yima o inna kalbo monoɗa a fotti portojo inna kularu monoɗa ka yarɗa o ɓe wikkade ma c'est tout simplement a jaɓali ko wonɗa ko hara meɗen salmina goto kala jentiɗo page nawna seddi meɗen weltano wonɓe sponsor de oɗo page no wodi wakkiliɓe ɓen andintinayi on wonɓe sponsor de page on wona Cheikh Oumar Sawdani ɓe woni sponsor c'est nawna selli page nawna selli c'est une idéologie ko laawol ko noone e miijagol c'est ce que vous supportez si tawi sponsor gol page nawna selli on ko hakkille ma ko min wonɗa okkorde ta okkoran si tawi ko hakkille ma tu veux supporter l'idée miijo wonango sakitede ngo ko ɗum ɓennata soutenir une cause fi yo yaw là je t'encourage kala wonɗo partage kala wonɗo rewde laawol winda partage haalana goɗɗo fi vidéo ji amen ɗin ɗiɗon tawa e wonɓe postude page Nawna Selli no woodi goɗɗo e mo e nder kaso sabu ma an o jento o yalta kaso ngo c'est à dire rahmata o hewtama o yalta fimu no woodi goɗɗo e mo drogue deal prostitution no woodi goɗɗo ko lampe guerre o jento o saɗɗita wonki makko kin o naata dans la spiritualité o jogo ko wiyete kon Allah goto subhanahu wa ta'ala o hoolora taguɗo mon o yalta e hoolorgol no rawni no ɓawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah.